हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपन गोटे नुआ वीडियो स्वागत जनावती आप देखिए आम बर्तमान जाऊँ मेला बुलते पूरा गेट और सब ना कौन भाई आज मुझे मेला बुलेबी आप सब जगह देखी आप देखी पारे आम बर्तमान पहुँची गलु धीरे धीरे पहुँचनु पहुँचले आपको जनइबू आ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଆଉ ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଏ ଯଜ୍ଞର ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ରୁଢ଼ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସୁପର ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ଚପ ଖାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।